Suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću se protekle sedmice našlo u sjenci dramatičnog svjedočenja insajdera iz Banja Lučke policije, koji se u postupku koji se vodi protiv njegovih nekadašnjih šefova pojavio u ulozi svjedoka optužbe. Gospodine Raduloviću, jeste li ikada ranije svjedočili pred ovim sudom? Ne. Jeste li svjedočili na nekim drugim suđenjima u vašoj zemlji ili negdje drugdje? I ako jeste, sjećate li se tko je bio optuženi na tim suđenjima na kojima ste vi svjedočili? Na nesreću bio sam optužen ja i protiv mene je vođen krivični postupak od 1992. godine do 2001. godine zbog toga što u optužnici je navedeno da sam sputavao borbeni duh srpske vojske šireći bratstvo i jedinstvo na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Predrag Radulović je bivši inspektor Banja Lučkog centra službe bezbednosti, na čijem je čelu 1992. godine bio Stojan Župljanin, koji se zajedno sa tadašnjim ministrom policije Mićom Stanišićem tereti za zločine u 20 bosansko-hercegovačkih opština. Neke od tih zločina su prema optužnici počinile srpske odbrambene snage, skraćeno SOS, koje su u aprilu 1992. harale Banja Lukom. Umjesto da ih suzbije, Banja Lučka policija ih je uključila u svoju specijalnu jedinicu, zbog čega je Radulović protestovao kod Župljanina. Kako je gospodin Župljanin reagirao kada ste mu to rekli? Znam da mi je rekao, i tog se dobro sjećam, oslovljavao me Radule, misleći na pripadnike SOS-a, to su srpski vitezovi. Ja nisam vidio u njima srpske vitezove, ja sam vidio u njima srpske kriminalce koji su sa angažovanjem aktivnim u službi državne ili javne bezbjednosti jednostavno dobili podlogu ili dobili osnov, dobili zaštitu da se mogu sada još slobodnije ponašati u smislu onog što su negativno činili prema svim narodima u Banja Luci, a i tamo gdje su bili angažovani na drugim područjima. Možete li nam potvrditi sljedeće? Nakon što su ti pripadnici SOS-a ušli u sastav policije, jesu li oni i dalje nastavili činiti zločine na stanovništvu? Naravno, ali ne samo u Banja Luci. Tu su relativno najmanje činili, ili je tu služba bila najmoćnija. Daleko je njihova takva djelatnost više dolazila do izraza kada su bili detaširani na područje opština drugi, kao što je Kotor Varoš, pa naravno i kao što je Doboj. Tužilac je tokom Radulovićevog svedočenja uveo u dokaze veliki broj izveštaja službe državne bezbednosti upućenih, pored ostalog, optuženom Župljaninu. Vi u ovome izvještaju govorite o više kaznenih dijela učinjenih na štetu nesrpskog stanovništva, govorite o zlostavljanju i ubojstvima nekih bivših, čini mi se, policajaca koji nisu bili srpske nacionalnosti. Možete li nam reći kakvi su još zločini učinjeni u Doboju, otprilike u to vrijeme, nad nesrbima? Činjeni su svi zločini, silovanja, maltretiranja, likvidacije, ubistva, pljačke, sve. Ne znam da, ako vam samo jedan insert kažem, bit će vam sve dovoljno. Na ulazu u zgradu Centra službi bezbjednosti zaustavio mi je stari iskusni policajac kome je ime Mile Bošnjak. I bio je sav u nekom transu i rekao mi je, ja ću izvršiti samoubistvo. Ja sam pitao u čemu je problem. Kaže, hvala Bog što si došao da ti kažem. Kažem, pa šta mi imaš kazat? Mislio sam u prvom trenutku da me zeza. Ispričao mi jednu scenu gdje su pripadnici, znači ovi paravojni ili kako hoćete formacija, silovali njih četvorica djevojčicu od 13 godina pred očima njene majke u Doboju u jednom od solitera. Pitao sam ko je i on mi je onda između ostalog rekao to rade šeširani zajedno sa našim lokalnim kriminalcima. Sve što je se zateklo u Doboju na ulici, a identifikovano preko lične karte da nije srpsko, to je išlo u pritvor, zatvor, maltretiranja,
Užasna maltretiranja. Jedna druga grupa banjalučkih specijalaca je dobila ime po vozilu u kojem su kružili gradom. Gospodine Radulović, da li ste znali za grupu Crveni kombi koja je djelovala u Banja Luci početkom aprila 1992. godine? Mislim da je zato znao svaki Banja Lučan. Crveni kombi bio je u prevodu mrtvački kombi. Kombi za dresuru ljudi. To je bilo najstrašnije što se desilo u Banja Luci, u jednom gradu koji je imao kulturu, civilizaciju, da jednostavno ljudi kad ugledaju crveni kombi sklanjaju se, bježe iza ćoškova, a pri čiju kuću dođu, taj je mogao odmah da stavi crni flor, znate. Na koga su ciljali, ko su bile meta ove grupe Crveni kombi? Jedno vrijeme ili u prvom momentu bili su uglavnom ugledni, bogati ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a onda kada su jednostavno vjerovatno takve pokrali ili protjerali, ili da ne kažem i teže stvari uradili, onda su došli na red i svi oni iz reda srpskog naroda koji su na bilo koji način bili protiv takve njihove aktivnosti. Ja znam da ovo što govorim, zbog ovog mogu imati i tekakve posljedice, jer ljudi iz crvenog kombija i danas šetaju slobodno Banja Lukom. Ali ja se ne ustručavam da kažem, jer ovo ne pripada mom narodu. Ovo pripada izrodu iz mog naroda, pripada kriminalcima koji nikada nisu došli u situaciju da odgovaraju za ono što su uradili. Možete li nam reći ko su bili pripadnici te grupe? Ja koliko znam, niko nije bio vezan za crveni kombi da nije bio u policiji. U svakom slučaju bili su vezani za Centar službi bezbjednosti Banja Luka. A odakle je ta grupa djelovala? Drugim riječima, gdje je bilo njihovo sjedište ili njihova baza? Na službenim prostorima koji su pripadali Centru službi bezbjednosti. Na neslužbeni zahtev kolege iz Državne bezbednosti Srbije, Radulović je početkom jula 1992. godine obišao prijedorske logore Keraterm i Omarska. Pošto ste bili u Keratermu, šta ste mogli da primijetite? Kakvi su uslovi u logoru bili za zatočenike? Ja moram da kažem da je bila jedna hala, ogromna hala. Inače, u tom Keratermu se proizvode pločice za građevinu i u toj hali je bilo, nemoguće izbrojati koliko je ljudi bilo. Znači, ja sad nemam orijentaciju da li je tu bilo 800, 1000, ja stvarno ne znam, ali znam da su ljudi bukvalno stajali kao snoplje nabijeni, da nisu imali mogućnost da sjednu, a pogotovo da legnu. Znam da je bilo dosta sparno vrijeme, sunčano. Znam da nisu ljudi imali mogućnost da dođu do vode, a o higijeni, o onom što pripada, što bi rekli, fiziološkim potrebama nije bilo ni na kraj pameti. Iz tih prostora vođeni su pojedinci u drugu zgradu na saslušanja i od tog dok pređu u tu zgradu, uglavnom svako ko je vođen fizički je maltretiran, tučen, a isto tako i po povratku. Tako da su ljudi uglavnom dolazi krvavi na razgovore, a vraćali se još krvavi sa razgovora. Nakon odlaska u Keraterm, kako ste rekli, bili ste u Omarskoj. Ono što sam ja vidio u Keratermu bilo je strašno. Ali ono što sam vidio u Omarskoj bilo je mnogo strašnije. Ja sam u Omarskoj, u poslovnoj zgradi rudničkoj, susreo se sa velikim brojem svojih kolega iz službe nacionalne bezbjednosti, službe javne bezbjednosti. Ja sam se popeo u prostoriju koja se nalazi iznad
društvene ishrane, tako se to zvalo u vrijeme kad je bilo one finije države, pa smo imali društvene ishrane. I onda sam sa prozora pogledao, kroz prozor sam pogledao na pozadinu te zgrade gdje je bilo veliko velik prostor, uglavnom sav je bio u travi. I gledao sam i vidio sam na 2-3 mjesta siluete. Ljudi su bili. I ja sam pitao šta se ovo dešava, ko je ove ljude natjerao da leže na ovom suncu, da ih muči i maltretira. Onda mi je jedan iskusni radnik, stari radnik službe nacionalne bezbjednosti, rekao, pošto su oni mene uglavnom zvali Pile po mom nadimku, jel se ti praviš lud, jel si ćorav? Ja sam ga upitao u čemu je problem. Pa kaže, to su mrtvi ljudi. Kako mrtvi ljudi? Pa kaže, ubijeni su sa krova. Takmiče se određeni pripadnici određenih formacija, oružani, ko će koga gdje pogoditi. Znate, to se kladilo u pivo. Znači, ljudski život je bio vrijednost jednog piva ili kutije cigara. O tome šta je video u Keratormu i Omarskoj, Radulović je izvestio svog nadređenog Stojana Župljanina. Kako je gospodin Župljanin reagirao na informaciju koju ste mu vi pružili toga dana na sastanku? Ja sam shvatio da je on iznenađen, da nije imao povjerenje u to što sam ja kazao. Rekao mi je u tom smislu da će kao provjeriti. To su bili uglavnom njegovi komentari. Sjećate li se da vam je netko na sastanku rekao Radule, rat je? Da, gospodin Stojan Župljan, i da se to dešava. Kad vam je gospodin Župljanin rekao Radule, rat je, nakon što ste mu rekli što se događa u logoru, kako ste vi reagirali na to? Te scene ću se sjećati do kraja svog života. To je prvi put u mom životu bilo da sam zaplakao pred starješnom. Pustio sam suzu. A posebno nakon komentara Đure Bulića, koji je požurivao Stojana Župljana da idu igrati fudbal, da je zakazan termin za mali nogomet. Jesu li onda oni otišli na tu nogometnu utakmicu? Jeste, i ta scena da sam pustio suzu desila se ispred Centra službi bezbjednosti u Banja Luci.